Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news kwi Betway Premiership sokubhekela lapha kumakhosi i-Kaizer Chiefs according to i-SABC iyaqinisekisa ke ukuthi ke i-Kaizer Chiefs kulindeleke ukuthi ke isayine i-winger from lapha i-Stellenbosch FC yena ke lapha ke uLange Lihle ephile kuthiwa ke umqeqeshi we-Kaizer Chiefs ufuna ke i-winger ekwaziyo ukuthi ke futhi iphinde idlale as i-attacking midfielder, so that is why ke i-Kaizer Chiefs igcine ke ibona ke uLange Lihle phili njengomuntu ke ongafitha kuleyo position ke efuna uyena lapha ke uFernando da Cruz. Impela ke i-Kaizer Chiefs kulindeleke ukuthi ke kuleli sonto i-announce lapha ke uLange Lihle phili njenge new signing yawo ke amakhosi ke yona updates engiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.